I pozdrav YouTuber, evo nas ponovo u još jedan tutorial preživljavanje. Ovo je moja druga epizoda, to je moja treća epizoda kanala. Brojat ću još dve epizode. I tako. Za sad, evo iznikla su nam drveća. Ali dobro, nema veze. Ovdje ima baš dosta drveća. Ali ja mislim da idemo danas u tutorial gdje ćemo osvajati ostrva. Pa da krenemo. Evo, nažalost moram da isječem ova drveća. Žao mi je. U sljedećoj epizodi vjerovatno, ako se ne skupe, u sljedećoj epizodi ćemo vjerovatno snimati s jednim mojim drugom. Multiplayer. Na nekom serveru Hunger Games. Imam i premium, ali neću ga koristiti. A napravio sam novi skin, to sam zaboravio da vam kažem. Znači, ne znam da li vam se sviđa, meni se sviđa. I zovem se... vidite kako. I jako volim tako da se zovem i ovakav skin da imam i... tako. Ajde sada sečemo. Pošto imamo 24 drveta ljudi, nama treba kamenje. Idemo ovdje, gdje smo jučer iskopali, gdje smo jučer našli metal. Može ovako. Uff. Sada kad smo iskopali malo više kamenja, sada možemo da pravimo svašta od njih. Evo ovako, napravit ćemo prvo za početak kameni pijuk. Tako. Sad smo i pauku ubili mnogo lakše sa kamenim pijukom. Tako, sad imamo 4. I dobra ideja, sad znam šta ćemo napraviti, pošto imamo još 9. Ovih. Imamo tamo za 5. Ne. Evo malo da zaboravim kako se pravi peć. Sad ovako. Imam dobru ideju. Ovako.
tako. I youtuberi, uskoro ćemo završiti ovaj tutorial, ne mogu vam reći kad. Pošto ne mogu da, pošto samo će se isključiti za 7 minuta. Ali u sljedećem tutorialu rekao sam šta ćemo raditi. Igrat ćemo sa mojim drugom Aleksom, možda se mislim sa mojim drugom Aleksom. Ako može doći će još jedan moj drug Aleksej, ali nema potrebe. Možda ćemo da snijemo kanter, ali mnogo se koči sa ovim. Mnogo se koči sa ovim mojim programom, tako da ću možda skidati neki drugi, jer kanter se uvijek koči, makro snima li ne snima, nekom se koči, nekom ne, meni se ne koči tako mnogo kad ne snimam. I evo, ne znam da li ovako da napravim, pošaljite mi u komentarima da li da napravim ovako ili samo ovdje dva da stavim, pošto ću to uraditi u sljedećem tutorialu, u sljedećem gameplayu. I ako ima čak creeper, ne, ovo je zombie, mislim još jedan creeper, učinili se.